ja paneme salvestama. Kui mina küsin, kuidas läheb, mitu vastuse varianti on, Julia? Kui mina küsin, Julia, kuidas sul läheb? Kuidas elad? Kuidas sa vastad? Aitäh, mul läheb hästi. Ja variant on hästi. Kuidas Hästi. veel? No Täna on esimene päev, tööpäev pärast puhkas. pärast puhkust ja nii et lõpuks sa Puhkust. läksid tööle ja sa oled väga puhanud. Aga kui on viisakus kõne, вежливое обращение ja inimene küsib, kuidas elad, kuidas läheb, mida sa vastad? Есть как минимум 5 вариантов ответа. Как ты расскажешь вот для А, начала беседы, да? Ja hästi, ja mul läheb hästi. Еще как можно сказать? Но м, а, давайте Tasapisi. tasapisi, вот скажем, по шкале вот от нуля, tasapisi это вот нулевая, да? Да, tasapisi, я. Как еще можно сказать, когда, ну, так себе, да? Потихоньку. а, Tasapisi. Niena, Nii ja naa, да, nii ja naa, jah. Niena, Normaalselt, normaalselt, normaalselt läheb. Tore. А если вот плохо дела, как сказать? halvasti, Halvasti, jah, mul läheb halvasti. halvasti. Ну, мы обычно так не говорим, потому что halvasti обязывает человека спросить, «О, mis juhtus, räägi, jah, да, и ты будешь, вот если хочется рассказать человеку, да, mul läheb halvasti, да, или ära küsi, не спрашивай, ära küsi, halvasti. Ära Ну, мы küsi. обычно говорим nii ja naa või ja pole viga, jah, pole viga, Ole viga. pole viga, jah. No, aga tavaliselt meil läheb hästi. Да? Läheb Tavaliselt hästi. meil Нормально. нормально, hästi. А какой он что-то такое прям вот великолепно, как вы скажете? Tore. Торе? Нет, это замечательно. А когда спрашивают, ты хочешь сказать, «О, великолепно у меня дела. Хорошее слово, Suur, вы его знаете. Suurepäraselt. suurepäraselt. Suurepärane, да? No mul Suurepäraselt. läheb suurepäraselt. Julia, ma käisin puhkusel ja mul on ainult esimene tööpäev. Mul läheb suurepäraselt. Ma lõpuks olen tööl, jah. Lõpuks, наконец-то ma lõpuks jõudsin tööle suurepäraselt. No väga hea. Kuidas eesti keelega lood, mida õppisite, mida tegite? Ma kirjutasin, kui mul oleks 2000 eurot. Jah, kuhu sa sõidaksid? No räägi. Leena, sa kuula, mida ta räägib. Jäta meelde ja pärast räägid meile ka, kuhu Julia läheks. Said aru? Поняла задание? Прослушай, что она расскажет, а потом повторить. Kui mul oleks 2000 eurot, läheksin puhkusele Kreekasse. Ma reisiksin koos oma lastega. Ja. Me lendaksime lennukiga. Me elaksime ilusas hotellis mere juures. Mere ääres. Да, mere Mere juures. ääres. Это как бы на краю, а около моря ääres. Mere ääres. Да. Ääres. Вот näiteks seina juures, teatri juures, poe juures. Да, то есть вот это juures. А море, это на краю моря, да, mere ääres. Mere ääres. Iga päev supleksime soojas meres. Me kuulastaksime huvitavaid, новое слово, vaatamisväärsusi. Jah, vaatamisväärsused. Olena, kas sa tead, mis on vaatamisväärsus? Ну, смотрели, Väärsus, ценность, да, väärsus, ценность, достопримечательность. достопримечательности, да. Ja, just nimelt. Как по-украински достопримечательность?
Иди. Спросили, я уже не помню. Видатні місця. Ja vaatamisväärsus, ja. Да. Vaataksime vaatamisväärsusi. Mida veel? Ma prooviksin Kreeka rahustoite. Ja ma prooviksin Kreeka rahvustoitu. Väga ilus. Aitäh, Julia. Olena, mida Julia teeks, kui tal oleks 2000 eurot? Kuhu ta sõidaks? Julia sõidaks koos lapsega. Ой, Kuhu я уже riiki? забыла. Aga Kreek. täpsusta. Sprosi, если забыла, уточни у Юли, а куда? Да, kuhu sa sõidaksid? Куда? Kuhu Kreeka, Kreekaste. Kreekaste. Võtaks kaasa 2000 euro. Aga sõidab lennukiga. Seal elasin. Почему элакс? Жила. Ага, потому что условное наклонение. Если бы. Да. Жила бы. Так, почему жила бы, если жила? Ну, потому что у нее же нету сейчас 2000 eurot. Kui tal oleks, siis ta sõidaks. Ну, на данный момент они были? Oli? Kui tal oleks, tal ei ole. Это бы. Я бы поехала, если бы было. Было бы. Если бы было. Это мечтаем. Ja, see oli kodutöö kirjutada, rääkida, kuhu sa sõidaksid puhkama, kui sul oleks 2000 eurot. Elaks koos mere ääres ja Tema läheks. Ja. Vaatama või külastama. Ta läheks külastama. Ei külasta vaatamist. No vaatama. Läksin vaatamist, külastama versus ajalugu versus так, ела бы, все rahvustoit. Ja Kreeka rahvustoitu. Kõik? Väga hea, Olena. Julia, mida Olena ei rääkinud? Mida ta ei rääkinud? Kas kõik ütles? Kõik ütles. Olena, sul on väga hea mälu. Очень хорошая память. Väga hea mälu. Aga Olena, kuhu sina sõidaks, kui sul oleks 2000 eurot? Mida sa teeks? Ma ei kirjutasin seda, aga ma mäletan praegu. Räägi, ära kirjuta, räägi. Mida sa teeksid? Kui mul oli 2000 eurot, ma sõidaksin nii Lapplandия. Lapimaale. Lapimaa, maa-земля, Landia, да? Lapimaale. Lapimaale. See on minu, mäletan. Unistus, mечта, да? Mечта. Unistus, kui ma olin lapsepõlveks. Ma tahan sõidaks Laplandia maale. Seal ma sõidaks hirveks на оленя. Это олени, северные олени. Põhjapõder. Если во множественном числе, seal ma sõidaks põtradega. Ну, если много, põhjapõdraga. А если их много, põhjapõtradega.
Põhja põtratega. Ja, Ma elaks ja tuppa. Nii, ma vaatasin, vaataksin. vaataksin. Так, забыла северное сияние. Ой, девочки, Mhm. забыла. Северное Virmalised. ilmaised ja Вирмалиси, да, то есть это говорит север, ну как бы сияние, когда на небе вот так вот, вирмалиси. virmalised, Вирмалисет, я отправляю в virmalised чат, ja вирмалисет, ja. virmalised ja ma söön seal palju jäätis Siis ma ja sööks seal palju jäätist. sööjaks, вот это все, sööjaks palju jäätis ja erinevad rahvustoite, Ja Soome rahvustoite, jah, Lapimaal. Soome rahvustoite ja Ja põhjainimeste rahvustoite. Aitäh, Olena. Julia, räägi nüüd sina. Kuhu sõidaks Olena, kui tal oleks 2000 eurot? Mis sul jäi meelde? Kui Olena Oleks. Oleks. oleks, Mhm. Olena 2000 oleks 2000 eurot, ta läheks. läheks Lapimaale. Ja Lapimaale. Mhm. Lapimaale. Так, see on unistus Põlvest. lapsepõlvest. Mhm. Детская мечта, да? Ta reisiks, reisiks Põhja-Põder. Вот смотри, вот в этом случае sõidaks, потому что она бы села на них и поехала бы, да? Sõidaks, Да, ну, sõidaks põhjapõtradega, jah? sõidaks Põhja-Põdradega. Mhm. Так, ta prooviksis rahutoite Lapimaales Lapimaal ja rahvustoite. ja palju Jalabõ. Мороженое, по-моему, да? Да, jäätis. Jäätis. Ja ta vataksis. Почему vataksis? Вот это ты все начинаешь и настоящее, и прошедшее время. Тема ватакс. Это вот Vaataks. посмотрела бы, да? Vaataks. Ага. Aga mina vaataksin. Мы сейчас, наверное, это тинги в kõneviis повторим. Хотите? Vaataks. Хотите повторим, да? Хорошо. Vaataks virmalised. Вирмалиси, да, это вирмалине, это множественное число, они только так называются. Vaatamisväärsus. Väga head, tublid, väga ilusad unistused lapsepõlves. Väärsus. Хорошо, тогда давайте, прежде чем мы перейдем к диалогам про путешествия, да, повторим тинги в kõneviis. Ну, условно наклонение, когда мы их используем. Алена, ты же учила его, да? Ты уже Да, говорила. я учила, но я что-то на ходу все забываю. Pole viga. Nii, kohe ma leian. Mida te näete? Mida te näete? Ja näin. Jaa. Aga mida te näete? Tingiv. Kui ma küsin, kas te näete, siis sa vastad kas jah või ei. Aga kui on mida, это расширенный вопрос. Тогда прошу, mida te näete? Me näeme. Aga mida? Читайте.
Manaisten. Tingiv kõneviis. Tingiv kõneviis, да, tingiv kõneviis. На самом деле kõneviis– это наклонение, да, которое мы используем в речи. Их много, то есть tulevik, olevik, minevik, täisminevik, enne minevik, мы это тоже знаем, да? То есть это категория глаголов. А еще есть обращения, которые мы используем только в речи. Вот есть кэскив, повелительное, да, как приказы, когда мы обращаемся к кому-то, а есть еще тингив канавись, вот условное. Про него мы сейчас и поговорим. И его используют в двух ситуациях. Когда мы хотим сказать про действие, которое могло бы произойти при определенных условиях. И второе, очень часто его используют, когда мы хотим вежливо обратиться. На прошлой встрече у нас был глагол тохтима, да, тохтима, тохтита, тохин, космотохин. Разрешите мне, космотохиксин, да, разрешите бы, вот мы это не в условном, а именно это как вежливое обращение. И где мы в речи, как мы можем выразить условное наклонение? Например, фраза «Матахан остал тот». Я хочу купить машину. А вот «Матахаксина остал тот», kui mul oleks palju raha. Я хотела бы купить машину, если бы у меня были деньги. Да? Матахан остал тот, mul on raha. Да, я хочу купить машину, у меня есть деньги. Это утверждение. А вот tahaksin, kui mul oleks. Ma hakkan jooma smuutit. Я начну пить смути. А вот ma hakkaksin jooma hommikuti smuutit, kui ma viitsiksin seda teha. Да? Вообще-то, да, jooma идет в конце. Я хотела бы пить смузи по утрам, если бы мне было не лень его готовить. Угу. Видите, я здесь уже использую не с инфинитивом, да, то есть я начинаю что-то делать. И обратите внимание, хаккама– это действие, значит, с ним идет инфинитив хаккаксин йома. Но вот витин теха, да, инфинитив. Мне лень, мне не лень, это всегда да, инфинитив. Обратите внимание, вот здесь это часто используется. А теперь маленьким пухкама, sest mul on vaba aega. Да, я лечу отдыхать так, как у меня есть время. А ma lendaksin puhkama Hispaaniasse, kui mul oleks vaba aega. Я полетела бы отдыхать в Испанию, если бы у меня было бы свободное время. И вот обратите внимание, здесь у меня где-то tahaksin, а потом вроде бы и oleks, aga mitte oleksin. Как мы образуем вот это условное наклонение? Если у нас есть три формы, которые мы знаем, ма-инфинитив, лукаема, на примере глагола лукаема, луката, да? Ма-инфинитив, лукаема, да-инфинитив, лукаема, ака, минаворм, лоен, настоящее время. И вот, да, условное наклонение в настоящем времени образуется от корня минаворм, да? Малоексин. И добавляется окончание спряжения. То есть если это я, мина, сис, н, если это ты, это тогда окончание д, обращение он, она, кс, да, талоекс, корень и плюс ксе. Да? Вот Юля несколько раз хотела сказать лоексиб. Вот хотелось сюда добавить б, потому что талоеб, там, мы же говорим талоеб, там окончание б. В условном наклонении мы берем только корень и прибавляем только ксе, талоекс. Поэтому, а в прошедшем времени, если мы бы сказали та лукес, да, то есть другой корень совсем. А каталоикс– это вот про условное наклонение. И ме плюс лоэ плюс кси плюс ме, те лоэ плюс кси плюс те, над лоэ плюс кси плюс де, над лоэксид. Знакомые,
Правда ведь? Повторяем просто, освежаем. И еще раз повторим, что условное наклонение, оно выражает либо условие, либо сомнение, либо вежливость. Да, kui vihma ei Мгм. sajaks, läheksin ma rattaga sõitma. Если бы дождь не шел, я бы поехала на велосипеде кататься. Kui ma teaksin vastust, siis vastaks. Если я бы знала ответ, teaksin, и в то же самое время siis vastaks. Ну как же siis vastaksin? Почему здесь teaksin, а там этого окончания in нет? Вы знаете, потому что на самом деле применяют две формы. Можно и так сказать. Либо с Мгм. окончаниями, либо если ты не используешь это окончание, а используешь только кси, то это тоже верно. Вот сейчас грамматически принято, что это тоже верно. Мгм. Поэтому как образуется настоящее время, мы знаем, и вы уже это прекрасно показали, что вы его знаете. А вот если бы я в прошедшем времени рассказывала, вот если бы у меня в прошлом году было бы 2000 евро, я бы поехала в Грецию. Мгм. Мгм. Вот как Мгм. сказать прошедшее время? Ну, кой Мгм. мой, кой мой, Oli, olnud, Kui mul oliks. kaks, oleks olnud, да? Mul on, olnud kaks kui tuhat sul eurot, да. Мгм. Siis ma sõidaksin. siis ma sõidaksin Siis ma Kreeka. oleksin sõitnud. Да, вот смотрите. Oleksin. Minevik. Это используется oleks, да, и плюс нутворма, да. Ma oleksin joonud kohvi. Я бы выпила кофе, да. Kui ma läheks kohvikusse eile, например, да. Я бы вчера выпила кофе, если бы я пошла вчера в кафе. Siis sa oleks või sa oleksid lugenud raamatut, kui sa oleksid teadnud, et meil on homme eksam, да? Ты бы прочитал эту книгу, если бы ты знал, что у нас завтра экзамен. Мгм. Поэтому и в прошедшем, kui sa oleksid lugenud raamatut, kui sa oleksid teadnud, да? Me oleks või me oleksime kirjutanud kirja, мы бы написали письмо, да, если бы мы знали адрес. Me oleksime eile kirjutanud kirja, мы бы вчера написали адрес, kui me oleks eile teadnud адресsi. Вот такие обороты. Немножко сложно, но чтобы вы тоже знали, что в прошедшем времени мы тоже можем использовать эту форму, и на уровень B1 это уже нужно хотя бы знать. Мгм. Если вы увидите где-то в тексте, что это про условное время, условное наклонение прошедшего времени. Так. Ну и здесь как примеры, да, ma tahaksin vett, я хотела бы воды, sa tahaksid kohvi, ta tahaks teed, me tahaksime limonaadi, te tahaksite piima, nad tahaksid mahla. Мгм. И в то же самое время можно сказать ma tahaks vett, sa tahaks kohvi, ta Мгм. tahaks teed, me tahaks limonaadi, te tahaks piima, nad tahaks mahla. Мгм. Поэтому вы говорили абсолютно верно. Только если, когда хотела добавить тахаксиб, да, вот тогда было бы неверно. Татахаб, Мгм. да, вот это Мгм. запомните, потому что остальное все очень одинаково. Ну, не знаю, мы, наверное, не будем эти задания делать или хотите попробовать? Может, на домашнюю? Давайте на домашнее, это так просто, давайте лучше поговорим. Мгм. Мгм. Да, было ли что-то новое из этого, что я рассказала? Все знакомо. А, Хорошо. Знакомых просто немножко забыли. Вот Ага, Да, я, да, потому я что именно на та путаюсь. Там, я помню, что на та всегда по-другому, чем в остальных. ну, давайте, может, тогда коротко, чтобы закрепить, еще раз расскажите свой рассказ про что бы вы сделали, но, может, придумайте что-то другое. Kui mul oleks Мгм. 2000 eurot, kuhu ma sõidaks? Мгм. Puhkama. No, ma juba käisin Lapimaal, ma juba käisin Kreekas, aga järgmine reis, kuhu ma läheks ja mida ma teeks?
Мгм. Э, Я могу начать, да? alusta. Kui mul oleks 2000 euro, ma Вот можно я sõi- исправлю? Ma parandan. Мгм. Вы все, ну, мы хотим сказать евро, да? Eurot, Эу, эу, eurot, эу. Как eurot. пишется, да? Вот как буква Мгм. эурот, эурот. Мгм. Мгм. Можно буду исправлять тогда, да? Да, конечно. Kui mul oleks 2000 eurot, ma sõi- так, ma sõi- Как ты скажешь? так, Sõidaks või sõidaksin? ну, если то и то правильно, то тогда можно сказать ma sõidaksin. Да? Ma sõidaksin Чили. Мгм. Поменялось, резко континентальное. Ma sõidaksin Tšiili, aga seal vaja sõita 24 tundi, Мгм. tundi. Seal ma tahaks Kui tahaks, siis да, инфинитив или ма инфинитив? ma tahan, да, потому что tahan, ma tahan vaadaks, М-м. Tahaks, ты vaadaks. уже сказала, Кси, а смотреть это уже А, просто. ma tahaksin vaadata. Э, Так, а как будет океан? Тихий океан. Vaikne ookean. Vaikne, тихий, точно, Vaikne, да. да. А если кого Vaikne, что, тогда vaiksed ookeani. vaikset ookeani ja ma tahaksin sõita seal mägi, vaadata mägi ja seal хотела бы, ma vaataksin, А хотела бы, как сказать? Я хотела бы vaat, посмотреть. vaadaks, Ma vaadaks, tahaks va- ma, vaadata, ma tahaks vaadata. ma Ma tahaks tahaks vaadata. vaadata, tak, vaatamisväärvuses ja Vaatamisväärsuses. kõik. Väga hea. Vaadata. Väga hea. Julia, aga kuhu sõidaks sina, kui sa juba oleks käinud Kreekas? Смотрите, если бы ты уже сходила, съездила, побывала в Греции, да? Oleks käinud Kreekas. Kuhu sa siis sõidaksid? Да, и еще. Kuhu? Э, Jaa, Ma tahan tahan sõidaksi, ma tahan, või tahaks? ma tahaks, Mhm. ma Sõitma või tahaks sõita? ma tahaks sõida, Ma sõidan, aga ma tahaks sõita või sõitma? Я хотела sõitma, поехать. sõita, Sõita. sõita, Ma tahaks sõita, sõita. sõita äh, äh, так, Rumunias, Rumeenia. Rumeeniasse Karpatisse, Karpati, Карпатидесе. Karpa, Карпатидесе. Тогда Karpati, Румыния Карпатидесе. Rumeenia Karpatias, Karpatiase, Десе. Карпатидесе. Карпат. Tides, Мгм, Karpatidesse. мгм. Äh, ma lendaksin, lendaksin lennukiga Ja, ainult, ainult. Bussiga ainult enam ei tahaks sõita. ja Ei ei tahaks taha. enam sõita, jah. Ähm, так, ma äh, так, поход, Matka. kemping, ahah, Mhm. ma Ma tahaksin matkada, тогда ma tahaksin matkada. Matkama, matkada, matkan. Это нормальный глагол. ma tahaks matkada
ja ma Telkida. vaata, tak vaataks, Ja ma tahaks vaata, vaadata või vaataks. No mida sa ma tahaks? ma tahaks vaadata Mäniks, Männi. Männi, Тогда вот горы. смотри, да, мэнда– это одна сосна. Мэнни– это единственное число, когда мы изменяем. Мэнд, мэннит, да? Как сколь мэнди, да, aga palju мэнде. И поэтому, Mägi, если бы я хотела смотреть на сосны, ma tahaks vaadata mände. mägi, Mägi. горы, mägi, Сосны или mägis, горы? горы, mägi. Mänd, я думала, сосны поехала. Mänd– это сосна. Куск– Ну, это там на есть. горах сосны, там на горах сосны растут. Mänd ja Mägis, siis mände. Ладно. Mände. Aga mägimäed ma tahaks vaadata mägisid. Я вот сейчас я так тоже mägis, думаю, как вам попроще сказать, но мы еще не проходили существительное. Mägi, mäed, да? Ой, ma tahaksin vaadata, mida, поэтому тогда начинаются сложности. Ma tahaks vaadata mägesid. mägis, Mägesid. Mhm, mägisid, mhm. Väga mägisid ja mägijõed, jõed, jõed, da, jõed, jõgi, jõed, jõgesid. jõgesid. Mhm. Вот. Väga hea. Reisimine on hea, on. Tahaks sõita, tahaks palju reisida. Aga Jah. täna me räägime teiega siis edasi dialoogidest. Mis lehekülg oli meil, Julia? Meil on siin dialoogid. Harjutame. Ma saatsin foto. Olena, kas sa näed? Ma nägin, aga ma ei teha kopiju, ma ei Kas sa teinud võid kopiju. lugeda? Me ju teeme dialoogi. Siin on küsimus ja vastus. Ja kas sa saad telefonist vaadata? Jah, saab. Jaa, saab. Sest koopiad ei ole, aga telefonis, Telegrammis on ju olemas. Mhm. Ja, ja siin on teema reisimine ja me ükskord kohtusime ennem Julia puhkust ja me juba rääkisime sellel teemal, mäletate? Julia, ma mäletan, me rääkisime Me puhkusest rääkisime jah. ja, ja nüüd on, jätkame, nüüd jätkame ja dialoog on küsija vasta A2 ja esimene küsimus, kas sa lähed reisile kohvriga või seljakotiga? Teeme nii, kes alustab, kes on esimene? Julia, küsi sina Olena käest. Ja, Julia küsib, Olena vastab, Olena küsib, Julia vastab ja mina Olena, kommenteerin. kas sulle meeldib reisida? Jah, mulle meeldib reisida. Julia, sa panisid A1, aga meil on A2. A2? Jaa, A2, me Vabandust. oleme juba A2, me oleme juba B1 ju. Jaa. Et kas sa lähed reisile kohvriga või seljakotiga? Ahah. Olena, kas sa lähed reisile kohvriga või seljakotiga? Nii, oota.
see ma ei saa, kas selle, tak. See on küsimus üks, eli see Ja on, see on küsimus üks. see on A2, See on üks. tak. Kas sa Esimene. lähed kohvriga või seljakotiga? Mis on seljakott? Mulle meeldib reisida, ma, ma võtan koos А можно здесь, selja, вот смотри, здесь хорошо использовать тингив kõneviis. Ma läheksin reisile, да, я бы пошла путешествовать на чем, да, ma läheksin reisile. ma läheksin reisida seljakotiga, No ma läheksin reisile seljakotiga, väga hea. seljakotiga Olena, nüüd küsi sina teine küsimus. Kas sa oskad hästi kohvrit pakkida? Julia, Jah, ma oskan hästi kohvrit pakkida. nojah, 2 lapse ema, muidugi ta oskab. Muidugi ta oskab, jah. Olena, kas sinu kohver on mõnikord liiga raske? No jah, muidugi mõnikord kohver liiga raske, kui ma läksin Ukrainast. Kui ma läksin, kui sa, ты поехала в Украину? Когда Направление. едешь, Тогда у тебя регулярность такая, kui ma käin. kui ma käin Ukrainas, Üks kord, да, когда я приехала в Украину, да? А kui ma käin Ukrainas? kui ma käin Ukrainas, siis mul on kohver liiga raske. Väga raske, jah, kui ma käin Ukrainas. Nii, mis asjad sa alati reisile kaasa võtad? Ma võtan alati kaasa need asjad. Tak. No mis asjad sa võtad Kaikki. kaasa? Kleitid, lühikepüksid, Lühikesed püksid. lühikesed püksid. Tak. Prillid. Lapsed, palju lapsed так вещи, Asjad. Palju lapsed asjad. А вещи детей? Laste asjad. Laste asjad. Так. Вот смотри, ты стала говорить, как прямо, да, вещи детей, asjad laste. Что неправильно? Asjad laste. Почему говорят laste asjad? Потому что наоборот, детей вещи. Да, детей вещи, да. Ja nii et väga hea, head vead. Nii, küsi nüüd sina. Kas sulle meeldib üksi reisida? Üksi reisida. Üksi, mis tähendab üksi? Mulle ei meeldi üksi reisida. Üksi. Mul on vaja omavahel rääkida ja mulle on see on mugav ja mugav. Ja ma ei oska inglise keelt. Kui ma sõitsin, mul on vaja rääkida, aga ma ei saa aru. Mul on ei meeldi. Mulle ei meeldi üksinda reisida, jah? Так и ответь, mulle ei meeldi üksinda reisida. Mulle meeldib, ei meeldi. Üksi reisida mulle ei meeldi. Ja mulle meeldib reisida kahekesi, kolmekesi,
5. Kui palju inimesi peab sinuga kaasas olema? Ну, так, обычно tavaliselt Tavaliselt. ma reisin koos minu poega, lapsega. Как это? Ну, Pojaga, ребенком, tähendab pojaga, poeg, poeg pojaga, pojaga. Mhm. pojaga. Ja. Так, Julia, kuhu sa reisiksid oma sõbraga, aga emaga? Mhm. Ma Vaata, reisiksin, Julia, kui sul lapsed on suured ja sa sõidad sõbra või sõbrannaga, kuhu sa reisiksid? tavaliselt ma reisida lastega. Вот смотри, когда ты сказал tavaliselt, это уже про реальность твою, да? А не про кси, не про условное, да? Вот. Если бы- Tavaliselt ma Ага, reisin, да, tavaliselt ma reisin. ma reisin lastega Ja, ja ma tahaksin. tahaksin reisi, Da, reisida tahaksin reisida. reisida sõbraga Türki. Egiptisse, Türki, Egiptusesse, da, või Türki või Egiptusesse. Türki. Mhm. Aga emaga ma reisiksin Egiptisse, Egiptusesse. Egiptusesse. Mhm. Väga hea, küsi edasi. Millal, Olena, millal sa viimati lennukiga lendasid? Aga millal sa viimati rongiga sõitsid? Mhm. Ma sõitsin rongiga Viimati, скажи, viimati. ma sõitsin rongiga viimati 11 aastat tagasi. Mhm. Aga lennukiga ma sõitsin viimati eelmisel aastal. Mhm. Väga hea. Küsi nüüd sina. Kas sa rendid mõnikord reisil auto? Ei renti, это Sellepärast, et ma ei rendi, потому что, да. sellepärast, et mul abikaasa on auto. Abikaasal on auto reisil. Reisil. Если путешествие lennukiga, kus auto abikaasal on? Ну, me reisile Estonias, Eestisse, jah, Eestisse, jah. Eestis. Jah. Ja. Sa võid öelda, et tavaliselt ei rendi, jah? Tavaliselt ei rendi. Tavaliselt ei rendi. Ja. Abikaasal on auto. Olena, kas sa oled käinud rattamatkal, aga Достаточно один вопрос. Kas sa oled käinud rattamatkal? Rattamatka, я не помню, что это такое. Матка это... Jalgratas. Ой, Jalgratas, tead, mis on jalgratas? ma ei jalgratas reisida. Käinud, kas sa oled käinud rattamatka? Jah, olen küll. Ei ole. Ei ole. Ei ole. Ei ole. Julia, järgmine küsimus. Kas sa oled... Oota, seal on üks küsimus, aga palju versiooni. Aga kanumatkal? Что такое кануматкаль? Я не знаю, что такое кануматкаль. Каноэ. Сплав по речке, каноэ. Каноматкал звучало как куриное путешествие. Ну, что-то такое, да. Каноэ, кануматкал. Кануматкал. Кануматкal. Kanumatkal, jaa. Ei ole. Ei ole. Julia, järgmine mida veel, kus sa küsid? Aha, millal, aga ta ei käinud. Ma ei käinud. Kunagi, jah.
Mitte kunagi ma ei käinud. Aga ma tahaksin seda reisida teha. Mhm. Kannu matkal. Julia, kas sa oled öösel maganud lennujaamas, aga raudteejaamas? Mhm. Ei, ei ole. Ei ole. Ei Ma lennujaamas, ei raudteejaamas, aga bussijaamas. bussijaamas, в автобусе спала, а на Jaamas, вокзале нет. jaamas, na vokzali. На вокзале. Bussijaamas ei ole. А mis jaamas sa oled maganud? На каком вокзале спала? Ei, Lennujaamas ei ole, raudteejaamas ei ole, bussijaamas ei ole. Kaikki on ei ole. ei ole. Üldse ei ole magas? Tore. Ma magan lennu, rongiga või bussiga. Lennukis, rongis, да? Ну, внутри, когда kui Внутри, sõidan, да, кис. когда sõidan, jah? Ja. Nii, küsime edasi. Олена, mis keeli sa oskad? Mhm. Ja mis keeli sa reisil räägid? Olena juba vastas, ta võtab sõbranna kaasa, kes oskab inglise keelt, jah? Poja võtab Ma kaasa. oskan ukraina keel ja vene keel, aga praegu ma õpin eesti keel. Ma oskan natuke rääkida eesti keelt ja kõik. Mis keel sa reisid räägid? Ma ei räägi reisid. Ja sa räägid, sa ütlesid ukraina, vene ja eesti keeles räägid. Ja, aga kõik. Kolm keelt. Ma õpin praegu eesti keel ja ma tahan õppida inglise keelt. Ma tahaksin õppida, ma tahaksin Ma rääkida tahaksin. ka inglise keeles, да, хотела Ma бы, да? tahaksin õppida, ma ei oska üldse inglise keelt, ma tahaksin õppida eesti keelt, inglise keelt. Так, kas mõtled mõnikord reisil? Siia tulen kindlasti tagasi. Kas lähed tagasi? Kas mõtled mõnikord reisil? Siia tulen kindlasti tagasi. Ja, mõtlen küll. Ja, mõtlen küll. Ja. Kas lähed tagasi? Ja, lähen küll. mõtlen küll, lähen küll. Väga hea. No vaata, 13 küsimust ei ole vaja, me juba rääkisime sellest. See oli kodutöö ja. Aga 14? Kas sulle meeldiks suusareis? Suusareis. Mis on suusareis? Лыжная прогулка? Reis, putešествие, да, suusareis. Mulle meeldiks suusareis ja ma oskan ja нет, это я знаю, я умею. Да, Оскар, правильно, Оскар, правильно. Ma oskan Просто кататься на лыжах это как кататься я не помню. Suusatada. Да. Ma oskan suusatada. Kas sa oskad ka mäesuuskadega suusatada? Mäesuuskadega. На горах mägi, mäesuusad. Lapsepõlveks ma sõidaksin. Ma sõitsin mäesuusatama, aga praegu ma ei oska, ei julgeks. Ma oskan, aga ma ei julgeks. Я бы не осмелилась, да, suusatada praegust mäesuuskadega. Да, mäesuusatama, да. Так, дальше. Kuhu sa sõidaksid? Да? Kuhu sa sõidaksid? Куда бы ты Мы sõidaksime. Тогда мы sõidaksime. Ну, если мы ездили, это надо быть прошедшим. Если в прошедшем, да? А здесь... Мы ездили. Нет, kuhu sa sõidaksid, куда бы ты поехала? Ma sõidaksin
Soome, 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 просто Soome. Soome, Ma sõidaksin kuhugi Soome, Soome. Soome. Suusatama, jah? Ja suusatama Soome, ja. Julia, veel üks küsimus. Kui kaua sa seal oleksid? Mhm. Kui kaua sa seal oleksid? Ma ei tea. No üks päev, 2 päeva, nädal, 1 kuu, No, aha. aasta. Võib-olla see on Oleksin. nädal. Ma Ma oleksin oleksin seal. nädal. Ma oleksin nädal. Ma oleksin seal Nädalal. nädala. Nädalal. Na nedelю, Nädal. nädalal. Jah, ma oleksin seal Nädal. 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 Aha. Kas sulle meeldiks puhkus soojal maal? Julia, kas sulle meeldiks puhkus soojal maal? Jah, meeldiks küll. Jah, meeldiks küll. Kuhu sa sõidaksid? Kuhu sa sõidaksid, jah? Ma sõidaksin Kreekasse, sa rääkisid juba. Kreekasse, Ma sõidaksin kuhu? Kreekasse. Ma sõidaksin Kreekasse. Kreekasse, Türki, Türki. Türki, Türki. Kuhu? Ma sõidaksin Kreekasse. Ma sõidaksin Türki. Türki. Ja. Так. Так. Kuhu sa, Kui kaua? так, это мы сказали, kui kaua sa seal oleksid? Kui kaua sa seal oleksid? Ma oleksin seal 7 päeva. 7 päeva. Jah, 7 päeva. 7 päeva. Kas sa oleksid seal 7 päeva või 1 nädala, Julia? Kaua sa seal oleks? Kas 7 päeva või 1 nädala? 1 nädala. Või 7 päeva? Mida sa seal tegid? Kas 7 päeva või 1 nädala, jah? 10 päeva. 10 päeva, jah. No ja veel üks Так küsimus, интереснее. Olena. Mida sa seal tegid? Mida sa seal teeksid? О, Купалась бы в море, загорала бы, что бы еще ходила бы, Ma- пила, ела, да, ленилась бы. supleksime soojas meres, загорять Kas mina või meie või tema? От лица кого ты говоришь? Mina või meie? Mina. Тогда päevitaksin või päevitaks. Päivitaks. Jah. Päivitaksin. Või päevitaksin. Nii ja naa, mõlemad on õiged. Sõiksin. Psi võiksin, jah, päevitaksin. Prooviksin rahvustoite. Jaa. Ja Või külastaks huvitavaid vaatamisväärsusi. Huvitavaid vaatamisväärsusi. Väga hea vastus. No nii, kas me pilte Я, кстати, ездила в Болгарию, я забыла английский, я на эстонском разговаривала. Понимали? Вабандуст, palun. Miks? Eestlased tulid, da? Eestlased tulid. Nii, väga hea. No nii, kas me hakkame lõpetama või me teeme pilte ka? Meil olid pildid, vaata pildi ja valed vastused, valed ja õiged vastused. Mina? Kes ta? Teeme nii, et näiteks pilt number 5 on Julia ja pilt number 6 on Olena. Noh, kas, ja siis loed ja ütled, kas on õige vastus või vale vastus. Pildil on roheline kohver. On see õige või vale? See on vale.
Miks? No loe Pildil on, edasi. Pildil. pildil on punane kohver, see on õige. Jaa. Kohver on väga suur ja raske. Ma arvan, see on õige. Kohvris on 2 passi ja lennupiletid. Ja see on kõik. See on See on õige. õige. Kohvris on väike sinine padi. See on vale. Jaa. Kohvris on mobiiltelefon. See on õige. Kohvris on fotoaparaat. See on vale. Kohvris on veepudel ja päikeprillid. See on Päikeseprillid. päikeseprillid. See on vale. Kohvris on rohelised saapad. See on vale. Kohvris on punased kingad. See on õige. Kohvris on pruun kuubas. See on õige. Ma arvan, et see on noore mehe kohver. See on vale. Ma arvan, see on noore naise kohver. See on õige. Minu kohver on samasugune, kui ma lähen suusareisile. See on vale. Aga, no hea küll. Minu kohver on samasugune, kui ma lähen soojale maale. See on õige. Ja see on õige. Pildil on mees ja naine. Ja, see on õige. Nad on puhkasel. Nad on puhkusel. No ja, vale, oi, õige. Nad on Eestis, vale. Nad on Costa Rica, võib-olla. No, ma ei tea seda. Nad on rannas, õige. Nad on puudis, vale. Nad mängivad võrkpall, ei vale. Nad vaatavad merd. Merd on на море иногда. Ja. Ma ei tea. Ja see on õige. Meri on suur ja sinine. Õige. Rannas on palju inimesi, vale. Ilm on külm, vale. Ilm on sooja, õige. Sajab vihma, vale. Mehel on punane müts. Так, punane müts peas. Müts. Õige. Vale. Ja sinised püksid jalas. Vale. Naisel on mütskübar must. Vale. Ja kleid seljas, vale. Nad joovad kokteili, vale. Ma arvan, et nad on õnnelikud. Õige. Ma tahaksin ka seal rannas olla, ja. Mina ei taha praegu rannas olla, vale. Väga hea. Nii, aga nüüd teeme sellise harjutuse. Pange kinni oma materjalid. Kohe ma teen pildi lahti. Ja kohe ma teen pildi lahti. Nii. Mida te näete? Ei praegu, ei. Kas te näete pilti? Ja, ma vaatan. Ja nüüd te lugesite, aga nüüd lihtsalt rääkige, mis on siin pildil. Ja kes see oli Julia pilt, Olena.
Mis on sellel pildil? pildi. Ja, mis on sellel pildil? Sellel pildil, no see, oota, näete kартинки, Да. sellel pildil asub punased kohver, Üks, kui ta on üks üks, punased, siis on punane kohver. punane kohver. Seal asub Давай просто, почему располагается? Там располагается. Давай просто он. Seal on. Ja sellel pildil on. see on pildil on Punane kohver. punane kohver. Seal, no muidugi ta naходится, seal asub, Там, seal asub, как тогда правильно? Ну, seal или on, тогда просто seal on. Там не то, что находится, seal asub, это мы говорим про какое-то большое пространство, что я нахожусь в этой комнате, он находится в тогда театре. получается kohver asub, Да, или так kohver нельзя asub сказать? toas, да? Kohver Kohver asub asub toas, aga toas. kohvris, seal on просто. Seal on, Там есть. Мгм. seal on 2 passi Ja, ja piletid, lennupiletid. lennupiletid ja punane Pruun, käbur. pruun, pruun. Punane это красный. Прун, я Pruun. постоянно забываю. Да, Прун, pruun. käbur Kübar. ja Pruun, kübar. käevõõru, Käevõru. võib-olla 5 tugi ja punane kontserti, как это, kindad, Перчатки, kindad. нет, kindad, kontserdi, Kingad ja punased, kontskingad ты хотела сказать. konskingad, Kontskingad. да, Punased konskingad kontskingad, ja. Mhm. ja naходится Просто говори, seal on. see on mobiiltelefoni ja kõrvaklapid. Ja, See punane kleidi, punane kleit vist, jah. Ma punane arvan, et seal on kleit, punane kleit. в горошек будет mummuline, Mummuline ja mummuline. ja lühikesed püksid. Ja, kindlasti on lühikesed püksid. Kelle kohver see on? Kuidas sa arvad? Ma ei kuulnud. Kas see on noore mehe kohver? See on noore naine kohver. Kuidas sa arvad, kuhu ta sõidab? Kuhu ta sõidab? No ma arvan, et naine sõidab soojale maale. maale. Mida ta läheb Tahab sinna tegema? reisida. Mida ta läheb sinna tegema? Она едет туда отдыхать. Ну да, seal sõidaks. Ta sõidab Ta sõidab puhkama. Да. Почему ма? Потому что глагол движения. Sõitma, Да, ta sõidab puhkama. Väga hea. Julia, kas sul on küsimusi? Kas sul on küsimusi Olenale selle pildi kohta? Есть ли у тебя вопросы по этой картинке? Спроси что-нибудь. Один хотя бы. Üks küsimus pildi kohta. Так. Raske. Aga nagu eksamil, palun küsi. Palun küsi. Так, Олена, mis värv kübar? Mis värvi on kübar? Ta juba On rääkis. kübar. Что-нибудь новенькое, midagi uut, millest ei olnud juttu. No kübar pruuni värvi. No svetla, нет, не valge. Tegelikult beež. On ju beeži värvi. Beeživõva цвета. Beeži värvi. Beeži värvi, jah. Noh, Julia, on küsimust, ei ole rohkem. Küsimus. Это как называется подушка под голову? Kaelapadi, vaata, kael, ta šeja, да? Kaelapadi.
Kael, Ну, kaelapadi. 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 Nonii, Julia, aga sina räägid nüüd sellest pildist. Мгм. Так, я сейчас попробую убрать текст. А не получается. Вот nii. Vist ei näe, jah? Julia, räägi sellest Так, pildist. Mida sa а, näed? ja ma näin. Pildil on mehe ja naise. Подожди, мужчина и женщина. Mees ja naine. Naine, да, nimetavas. Да, Mees on mees ja naine. naine. Ähm, Nad on puhkusel. Puhkusel, nad on puhkusel. Так, nad on istuvad, Когда nad istuvad. nad istuvad, Да, nad nad istuvad. istuvad rannas, Ja, mererannas ja. ja vaatavad, Mida? vaatavad mere. Merd. Смотри, Merd. vaatama mida тогда, да. Mere, no merd, vaatama mida, merd. Merd. Mhm. Mer on suur ja sinine. Meri on suur ja sinine, море есть. Тогда meri, mere, merd. Вот так вот. Три формы. Meri. Meri, mere, merd. Meri suur ja sinise. Sinine. On Ma suur ja arvan, sinine. ilm on sooje ja päike paistab. Ja päike paistab, jah. Tak. Naisel on beež kübar peas Ja, ja no ei ole vähe, me ei näe. Noh, ta on alasti ja nagu oletapa, peaaegu alasti. Ja mehel on. Julia, te ei näe, Julia jäi seisma, internet seisab. Olena, kas sa räägid? Kas sa mind kuuled? peas. Mul on vaja küsimusi teha. Julia, kas me ei kuulnud sind, internet seisis vahepeal. Mida sa rääkisid? Viimane lause. Beež kübar on naisel peas, aga siis, mida sa veel ütlesid? Mehe, Mehel. No mis? mehel on helesinine kübar peas. Ja mehel on helesinine kübar peas. Väga hea. Aga Olena, küsi nüüd Julia käest selle pildi kohta. Jaa. On värvi mehe lühikepüksid. Aga kus on küsimus? В чем вопрос? Какого цвета? Millised Mis värvid? värvi тогда? Mis värvi? Mis värvid? Mis Ja mis värvid värvi on lühikesed püksid? lühikepüksid? Ma arvan, mehe püksid rooses. Roosad, jah, on roosad. Roosad. Noh, Olena, veel küsimus üks. Mitu tükki puud? Mitu tükki on seal? Mis puud on seal? Mis puud või ja mitu puud on seal? Mitu puud? Ma arvan, see on palm. Palm. Need on palmid, jah. Ja mitu puud sa näed? 2 palmi. 2 palmi. No tublid. Aitab vist. Aitab, jah. Tänaseks aitab. Oli hea tund. Teeme väikse kokkuvõtte. Mis meeldis täna? Mis see? Что запомнилось, что понравилось? Запомнилось, я надеюсь, оборот кысы. Все-таки надо еще практиковать простой речи. Вот, ну, понравилось, мне лично понравилось разговорно. Мне нравится разговаривать, практиковать, ошибаться. Исправляйте. Спасибо, что вот и... Euro, да, как говорится, euro. 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 Да, вот. Ja Julia, mis sulle jäi meelde, mis meeldis?
Mulle meeldib kõik, все, Kõik meeldib, jah. все нравится. Хорошо. Мгм. Я в наш общий чат что-то напечатала, да, из Мгм. тех Вот я слов. уже его. Обратите внимание, в этот раз было много mõnikord, alati, Мгм. viimati, mitte kunagi, то есть такие наречия времени, да, то есть их часто в речи хорошо запоминать и повторять. Потом, да, мы сегодня повторили вот это кси, к ней возвращаться больше не будем. Условное Мгм. наклонение, простая Мгм. тема. Вот, следующие будут уже повелительные наклонения, там умбысикулина текумот, мы пойдем дальше. И теперь к четвергу я отправила вам один файл, вы его распечатывали, там Адама нет еще? Я распечатывала. Да, вот, я его исправлю. Я случайно отправила более сложную версию, да, она там у меня не откорректированная. Поэтому, если ты уже делала или не делала ее? Домашнюю работу Да, там Адама начала. начала. Ну, переводы начала делать, писать Да, 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 повелительно, да, да. да. У Харитус Переводы я уже все написала, абсолютно все у меня уже написаны. И Мгм. я начала делать домашнюю работу. Ну, если сделала, то просто потом я пришлю новую распечатку, да, можно оттуда сделать заново, да. Я увидела, что я не тот файл добавила. Вот. И тогда в четверг будем продолжать по грамматике, да. И тогда Да. посмотрим, какая следующая тема. О чем бы хотелось в следующий раз говорить? Вот какая бы тема? Вот мы сейчас про путешествие закончили. Есть ли какие-то пожелания? Может, про Эстонию поговорим? Здесь, Можно. смотрите, есть reisimine, да, vaba aeg, мы уже говорили, Мгм. pere, töö, kodusöögid, joogid, Eesti, tervis, linn, raha, raamatud, telefon, kott, välimus. А, Есть ли какое-то пожелание в теме? Ну, без разницы. Без разницы. Какое назначите, такое будем разговаривать. Ну да, да. Ну, тогда Виска, Только не про работу. уже пошли порядком исключения, только не про работу, да. Хорошо, да. No siis tore, siis kohtumiseni neljapäeval. Ja head aega. Это Это. эго.